Luka, dobro, dobro, Luka! Luka! To je to nešto. Igra! Igra! Pa kaj ti? Luka, a si slišal pis? Ma goni se ti u kurac, razumeš? O, bravo, evo, svega se nam opet mala! Dupa! Bravo! Bravo! Bravo, Andrej, bravo, Luka! Evo šlah na YouTube posnetek. Dobro, Luka! Luka dogol! Na 16 čisto. Ne boš ga dal, tega pa res ne bo tam. Mislim, da ga ne bo dal. No to se bo fajn slišal, zdaj na posnetek. Ti si bil na desni, da Krivo je štopil. Krivo je štopil, igra. Pa Dan Jarović je bil na dan. Kako je vse? Bliže! Bliže! Ovo je Leš dobio pa je sam. 100 brozari, stari, na 5 euro najbolj meni. Še manj, če bi bilo 4 euro, bi pol 4. Ja veš, da, uzdo Je pa imel pa tudi 4, pa 4. Kratke žoge, tisto tak pas od... Šutaj! Ja, sam to zdaj malo gledam, a kot prvi potaj. Zdaj se pa vidi tudi v igranju se to vidi. Ko so dalčili on gol, smo bili ful. Ne, ko tudi izgubujete 2-0, napadete, ampak še kaj igrate. Gledaj, da moramo 2 gola dobiti, pa da še nekaj igrati. To smo že imeli.